Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala, yang mana di mana di siang hari yang mulia ini Allah Subhanahu Ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini untuk kita sama-sama menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah. Selawat dan salam kita hadiahkan selalu kepada Nabi besar dan junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi besar dan junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita Islam, mengajarkan kita mengenal Allah, mengajarkan kita iman, mengajarkan kita yang di mana yang hak dan yang mana yang batil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, gua ulang tuan tengku alim ulama, hadirin hadirat yang telah berhadir di acara ini. Tak lupa pula yang saya cintai dan yang saya sayangi, sahabat-sahabat yang satu perjuangan dalam mencari ilmu dan berdakwah meneruskan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita memperingati bulan Muharram, bulan yang di antara salah satunya bulan-bulan haram. InsyaAllah kita semua tahu ada 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram Safar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, Surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawm khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala talimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta dan bersama orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Maka di bulan Muharram ini kita di dalam bulan haram, bulan rahmat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita Islam, mengajarkan kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala, memperbanyakkan ibadah-ibadah sunnah dan selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah pun menegaskan
lagi. Ingatlah selalu untuk kita bersama. Ingatlah. Ingatlah pegang teguh kepada tuntunan Allah Subhanahu Taala agar kita merasakan nyaman kehidupan di dunia dan di akhirat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan kita kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu Taala agar majlis kita ini diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Amin. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma ja'al khairan ayyamina yawma nalqaka wa tajanna. Amin. Tabbis sari a'malana wa tawaffana muslimin. Amin. Walhiqna bis salihin. Amin. Allahumma ja'al tawbana tawbatan maqbula Amin. wa la taj'al tawbana tawbatan marduda. Amin. Allahumma ja'al salatna salatan maqbula Amin. wa la taj'al salatna salatan marduda. Amin. Allahumma ja'al du'ana du'an maqbula Amin. wa la taj'al du'ana du'an marduda. Amin. Allahumma Amin. ja'al Amin. siyamana siyaman maqbula wa la Amin. taj'al siyamana siyaman marduda. Amin. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dalalah. Amin. Allahumma tahtim lana ya Allah bi husnil khatimati was sa'adah. Amin. Wa la tahtim alayya ya maulana bi su'il khatimati was shaqawah. Amin. Allahumma ja'al akhir lakamina 'inda intihai ajalna biqawli la ilaha illallah. Amin. Wa mitna bi kalimati tauhid la ilaha illallah. Amin. واختم أجلنا بكلمات التوحيد لا إله إلا الله. آمين. اللهم أجرنا من النار Amin. ولا تجعلنا من خطاب النار. Amin. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجدينا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا Amin. ولجيراننا ولقراباتنا ولجميع المسلمين Zamir. والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Amin. الأحياء منه والأموات Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والطاعون والزنا والربا Amin. والمنكر والبياء والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما طغى منا ومن بلدنا ومحلنا هذا خاصة Amin. ومن بلدان المسلمين عامة. Amin. إنك على كل شيء قدير. Amin. رب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا باركا وزوجا صالحا. Amin. اللهم أحيينا بالإيمان آمين. ومتنا بالإيمان آمين. واشفنا بالإيمان آمين. وادخلنا جنة مع الإيمان. Amin. اللهم ثبتنا مع الإيمان واخرجنا من الدنيا مع الإيمان. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم دول أمورنا وصحح أجسادنا آمين. ونور قلوبنا Amin. ووسعنا أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Amin. ربنا ولا تحمل إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Amin. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين. إنك على كل شيء قدير. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي المبارك وسلم. آمين. سبحان رب العزة عما يصفون آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemendung. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum saya akhiri, lulak Sallallahu. sallallahu alaihi Ahmad. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sebelum saya akhiri, Lun memohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi